د جیهان دنک تجربه لشکری خبات لشکری هم بشتربونا خبات لشکری جالیش نو دنیا تکیم بجی چه بوی لیبل کی یعنی جمیرا سا تایبت آجنن کردستانی یا کد چیاد چه بو فایده هات گرتونو د روجاوای کردستان د بیشن خبات کی لشکری اجنا پیشکت خبات کو هات پیش خستم بناویه پیشل بدری جبر پیوستیا پاراستنا جنا پیوستیا پاراستنا جواکی خباته کی گرینگ لویدری امتکارن بشنو گاوه کی دیرو کی هات پیش خستن البته چیبونه پجی جدست بیک دام ازراندن خواه آرمان جوی نتنی بجن پاراستنا جنا جالی لشکری و بو لنگه کی دنه ای پجی علیه جواکی کو پاراستنا جنا لهمبری همو رنگه تندیه بو اف گوهرتن امتکارم بیشن کو هلبت دنوا جواک آمد بیشن تشتکی پر نوبو و گاوه کی پر وک عرب د بیشن نوعی بو چماش برکو بشتر بونا جنید عالیه لشکری ده هلبت عالیه ذهنیت دیگه گوهرتن شکر یعنی جواکا کو حتی نه د فکری کو جن نکار خوب پاریز جن بهز جن ضعیف جن لوازه پیوستیا جنه به پاراستنه هی کوج علی زلام به پاراستن او تکیشتن او ام بیشن مفهوم ایکو هبودنا و جواکی تشکیه براستی یعنی ام تکارم بیشن د عالیه عملی ده گلک گاوه کی زلال بوج بو کو ذهنیت ازلام تایبت گوهرتن تی چی بش برکو مثلا جواک کی ام تکارم بیشن لسر عرف و عادتا مازن بویه و اف باندوره کی مازن هبوش بو کو ریگریل پیشیا جنی هب کو بشداری هیچ خباته کی بی رنگی نبه پشتی کوجن بشدار بو مثلا کچکی کوج مالی بشدار بو چو د جبهات بشداری شر بو و جواکی اف بچاو دیکو مثلا کچک دکاره هر پاراسنی بکو و جیانا خویا جواکی جی حتی بردوام بکو دگلک آلیاد مثلا ام دکارم بیشن ایرادا کو جنی نشان دا گلک جوی زیده تر بو کو تخمین جواکی ویده تر بو اویا راست و راست لگوهرتنا جواکی تأثیر خو کر یعنی دگلک جهاد ایدی او نرین هات شکاندن کو جن نکارن جبوی یعنی ام دکارم بیشن جنی جواکی جی یکو خونه چارد دیتن یکو خوشکستی دیتن یکو براستی خو وک محکومی رحمه زلام دیتن ایدی او نرین د جناد جهاد گوهرتن یعنی نتنی ام بیشن باوریا کو جن دکاره لجم یعنی او نرین تنی الجم زلام نشکس لجم جناب خوشی او جنی کو مثلا خود دیتن کو ت وک د بیشن تهزه کی واتن یعنی آداوی یعنی جهه کو بری خو بدنی زلام د جناد جی او نرین شکس جبوی کی ام دکارم بیشن یعنی دوره کی یعنی روله کی یه پجی مزن هبو د وگهرتنا آجواکی د جبوی کو مشورش خوک شورش آجم بنافکر یعنی اویا وقت بیشن یعنی فضل اساسی روله اساسی بدگرج یه پجی رج بر کو براستی بشتربونا جن کود عالی لشکری ده و اوینا ام پیشنگیت کن دروجلاتا ناوین دو جواکا کوک جواکا آمد کو مثلا باوریوی خودی باوریه کی عالی اولید اسلامی و گرتین دناب خود یعنی داویده اوه همو باندوره کی مازن هبو قهرمانی ایکو هاتن کرند نوای پجیده مثلا نتسلیم بونا جناد روشه هری زحمت فدایی بونا جناد نوا شرد به باوری تکوشین کرنا جنا اوانه همو یعنی خالن ایکو ایدی جواک الخوازی وری کو براستی جن ایرادا کو نشان ده باوریا آجن به دوزاوی گله کی داسته کی بلندتر ده و اویا دکاره جبو جواکی تواهی به یعنی بیشن روناهی کی نه جبو تایبت کوشین آزادی گلان تکوشین آزادی جنی پیش خستناوی اویا یعنی گاوین بر بچاف گونج علی جنیو دنافنتوی دجی جن لروجاوی کردستانی تایبت د شخصیه پجید بون مدل کی نه یعنی خبات جواکی جی داسته کی بلند دهات مشاندن ل دنیای ما بجنی یه پجی ناس کر جبوی کو مثلا ایدی گله کی کسی نافدار گله کی کسی تفگرین جنا ام بیشن د دنیای د چی کسی اکولیگرین کو اجبو آزادی اجبو وکوی اجبو دموکراسی هی بری خودان روجاوا و مد چند سال داوید دی کو مثلا گله کسی ای نافدار هاتن تبلی شورشی بون وک جن وک بیشن میر بگشتی یعنی باندوره کی جهانی چیکر
ام بيجن هبونا آية بيجي حتى تبيرا ما مثلا موديل جلا بقرا حتى قالك تشتا يبيجي وك نمونه كي نهات بلافكرن ونشاندان يعني اویا از دبیجم تیگیشتنا پیوستی خو پاراستنه دجنا ده هشیاری کی نو بوج بوج جنین جهانی شوازی خو پاراستنه گلک کسا اف پرسکر گلو جن دناوا عسکریت تشتکی باشه یا نباشه لیبل از باورت کم مثلا تیگیشتنا آکل وی دری ایجبر ام نسر اساسی کو گلکی ام شرح است کن ما وینا د سپیکری سر اساسی کو جواک دوی خو بپاریزه ام بیجن چبونا مفهوم خو پاراستنا جواکی کو یپجی بشکی اساسی بوجوا اویا از بیجم یعنی 200 سال ده ریکی نهدا پیشیا تفکرین جنای جهانی ای کتایبت یعنی جو دوز آزادی جنی خباتو تکوشین دکن ریبازه کی نهبو باندورا گلک چبو د شخصی گلک حوالی می شهیدی کو مثلا بفدایتی شارکرن هری داویش ایریش اکو تایبت مثل جالی دولت ترکیه و چیبون اول همبری و مثل فدایبونا آکو جنا نشانده اویا جارک دنی ببور روژه و جهانی همو رنگی تندیه لسر جناتی بکارانین حتی في ساعتی جی لدنیای احصائیاتی که هنه مترسی دارن دنیا برب هلوشاندنی ده چه تایبت ده شخص جنی ده کولتی تفرز کرن دولت ترکیه وی داوی دنا و هولدانی وی دبو جارک دنی داعش کی برنگی کی دنی لسر مهات فرض کرن لیبله الهمبری مثلا رنگ تندیا ام بناو بکن سیاسی کوداگر کری رنگ کی هری بلند ای تندیه الهمبری جواکا جن زاروک الهمبری وی رنگ تندیه انجاق و انجاق به خو پاراستنا آجواکا شخوره به پاراستنا آجن شخوره دکار درکب ارته و ام صد ایدی باورن کو ایریش دسپیک سر جنایه ده شخص جنی ایکو هاتن قتل کرن ده شخص حوالا ما هفرین خلف ده حوال امارا یا ده عقیده و بدها حوالی وکوا ام بیجن هولدان ایراداش جن شکاندنه افنه بلا سبب نج خدا هاتیه اویا پر بزانه بون تیکرن یعنی جنی سیاست مدار دایک براستی بسالای الویدری ام بیجن الهمبری حمور رنگه تندیا جبو گوهرتن و گوهرتنا از ذهنیت یا کود وی چه به جبو رنگ دموکراسی ایراستی به پیش خستن سیستمی که وکفد وی پرچه بچوکی یه دنیای ده تی آوا کرن ترسل سر دستلات ازلام چه ده به دنیای ده شخص اردوغان ده بنونرتیا اردوغان بیجن جارک دنیا هولدان زندگی کرن ذهنیت ازلام ده دنیای تی چه کرن يعني دم يكو أفتي تشيكرن أم دزانن كو باتفاق بروسيا راي بأمريكا راي بآلية دنيا رنا نعجب كو أم فاراستيا بشتي كان صالة جشري ما إيه بداعش يرى عيني سلوغانا عيني نزيكاتيا عيني تشتا يعني أم بيجن شيوازي إيه كشتني لجم تركيا دبينن أفيا بريجي مقالك جارا قوتبو داعش كوم بوينا ذهنية أبابك سالاري بودو دنيا ده شخوم يعني إيسال 25 مجداري دجي وك ام بيجن سمبولي برخدانيا جني هوال هفرين يا دي عقيدة أو هوال أمارة بيجن وك دروشميا آكو هبوجي و چالاكي هبون هاتن دياري كرن جبوانا جبر راستي أو هر يك دبشا خود يك دبشا لشكري ده يادني وك دايكي كي كودنا واجواكي ده آدني جي وكو ام بيجن خباتكاركي سياسي نافدار در روجاوای كردستان ده هر کسی که عالیه خود چخواسی برخوادانی کرد چخواسی ام بیشتر تکوشین جبو آزادی خود کردن اول همبری و روی قریج دنیای کوداگر کریه شدت لسر جواکی و جن او هبو اوانا دچالاکی می ایسال دجی درکت ارته کو تکوشین اما و الهمبری همون رنگ تندی جواکی سیاسی ام بیشتر پسیکولوژیک و همون رنگ تندی ایکو هنم جواك أماده بتش الدنيا ده بعمل همبري وتكوشين بكن أم بفي كيف خوشن كو ده سي هولات الدنيا ده انسياتيف أكثر أساسي برخدانية كل رجعوا هاتي بيش خستن مثلا جن رجعوات باريزن أفيا أو انسياتيف تشتكي بالكيش بو وراستي إيدي أم باندورا تكوشين أخويا جيهاني دبينن أم جوي ديفجي چالاكي حموجنا سلاف دكن كو براستيش بو 25 مجداري بتايبت لسر اساسی دیاری کرنا و جروج آوار لگلک چی جهانی
لوڵاتێن بەلکی gelek kesa navê wan nebihîstibû çalakî hatin kirin ji bo parastina a rojava û ev bi inisiyatîfa bi mubadera jina hat pêşxistin em carekî di waslav dikin û em dibêjin em ê bi hev re tekoşîna xwe bilind bikin em ê bi hev re serkevin helbet wexta ku em behsa YPJ dikin em bêjin tiştê ku daye ava kirin îrada ku çêkiriye yani sembol bûyîna wê di cîhanê wexta em behs dikin erkekî esasî li ser milê hemû jina ku em divê dema dîrokî diya ku em ber bi qirkirinê ne yani qirkirinê çandî siyasî ê civakî li ser me tê ferz kirin wek jin li kî derê dibe bela bibe ji bo ku bi rastî îrada xwe deyne ortê bê tereddûd her kesekî ji bo ku hêza xwe ya parastinê xurt bike ji bo ku di safê pêş di cihê xwe bigire ji bo ku em carekî dinê ve negerin salê bêjin ku nerîna koletiyê li jinê dihat nerîn ji bo carekî dinê em ve negerin wê rewşê parastin ji bo her kesekî tê xwestin wek me got yani li vê derê modêla a ku pêşketî civak bi xwe xwe diparêzî yani erkama her kesekî li vê derê taybet jî wek jin xurtkirina bêjin hêzên xwe hêzê parastina jinê xurtkirina YPJ li her cihekî me bi çavê xwe dî ku bê rehm şîddet li ser jina tê pêşxistin ji bo ku em bikaribin xwe biparêzin divê her kesekî di mala xwe di derdora xwe di vê têgihîştinê çê bike ku em xwe neparêzin tu kes me naparêze ev divê ku em ji xwe bikin wek bêjin qaîdekî esasî têgihîştina a civaka me di vî alî de heta astekê hatî ji nihaw şûn de jî berxwedanî mekir em ê ji nihaw şûn de jî em ê berxwedaniya xwe bixwe bikin ji bo ku em berxwedaniyê bikin jî divê ku em bêjin hêzê xwe mezin bikin her kesekî xwe berpirsiyar bibînin di hemû aliya de helbet têgihîştina me ya parastinê ji aliyê civakî aliyê leşkerî aliyê siyasî hemû aliya ve aliyê çandî ve yani berê jî me ev aniyê ziman ku parastin di derecayekê de parastina a halê hazir leşkerî lê di hemû beşê civakê de hem xwe parastin hem xwe pêşxistin hem gihaştina asta a em bêjin têgihîştina xwe parastinê divê di nava jina de taybet û nava civakê de bi giştî pêşkevin